Twebwe AFC M23 turambiwe n'ibikorwa bya leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta masezerano namwe yubahiriza. Ibintu byose tumaze iminsi dukora idoha. Tumaze gusinya amasezerano 3. Harimo no kurekura imfungwa, kugeza n'ubu nta n'imfungwa nimwe irarekurwa. Harimo kubahiriza agahenge, kugeza n'uyu munsi ako gahenge ntabwo barakica barakangiriza buri munsi. Batugabaho ibitero buri munsi n'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwatwangiza aho bishe abaturage batagira ingano. Hari noneho ya masezerano yo kubahiriza gushyiraho akanama ko kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge yashyizweho umukono ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Ibyo byose leta ntabwo ibyubahiriza. Ibyo bintu rero ntabwo dushobora gukomeza kubyemera. Oya, izo ni strategies za gisirikare ariko ntabwo turi kure yaho. Ntabwo turi kure yaho. Harabura strategies za gisirikare zirimo zirapanga. Birashoboka igihe runaka? Bo, ibyo ntabwo byavugirwa hangaha. Tegeka uzi neza ko bitavugirwa hangaha. Ariko abakongomani bari hariya nabo barababaye cyane. Urumva cyane bene batutsi b'abanyamurenge barababaye cyane. Ni ngombwa ko batabarwa kuko abandi bose batabarwa.